to my channel, ang Dude's Torta. Karon, sabay ta. Mananaaw ta og championship game between District 1 and District 2. Tungod kay ulan gahapon, ang dula wala madayon. Maong karon siya pagahitabuon. Tara, tan-awon ta. Dinhi lang sa Dude's Torta. Tara! It's game time! Ayan na! Lalay! Ayan na, Sir Carlo! Pass to Swalinos! And 3 points Swalinos! Ang ulitan naman at 20 sila shot clock. Interception na naman mga kaibigan. Swalinos! Pass to Sir Carlo! Sir Carlo with the jumper! Iniwan ang ring! Ngayon, 20 sila shot clock. Interception na Inok! Inok with Larong against Phil! Pinamanda malang! 3 points! 20 sila shot clock. Sir Carlo, ayan na, pull away ang mamong. Wala, Sir Carlo for the big rebound. Naman again, Sir Carlo. Pass to Velarde, sa 3. Bumitaw pa mga Liga. It's on 30. Waiting the shot clock, Sir Carlo. Sa 3. Wala, napunta sa kasamatin. Kumakong 10 seconds shot clock. Sumukot sa ilalim. Last sa den. Walang yabag sa ilalim. Timok ito. Hulun ito mamong. Lampron against Steve. Laking. Down to 10. Napintawan. Ngayon na. Humamong. Samiyaga. Basket! Wow! Yaga, Susuali nila sa 3, nilapit. Suali niya sa Ripachi na sopa. Wala. Rebound, Sinulan. Nilabe. Suali niya sa jumper sa Minyaga. Wala. Humamang for the rebound. Ayun na, Elmer. Dahan-dahan na, Elmer. Wow! Wow! Nice play! 3 points! Against Sir Carlo. Shot clock down to 20. 3 minutes. Swalinos. Wala. Sir Carlo for the rebound. Bumabing! Pero may foul. Sorry, kumabong. Defensa, Sir Carlo. Pero meron wala. Paso irong kailangan mo i-fake. Last team. Wow! 3 minutes and 30 seconds. And traffic sa gitna. Napalit ni Mr. Dimok ito. Paso Sir Carlo. Sir Carlo. Follow the lead. Pass at 3 points. Wala, rebound from Liga. 3 minutes. Hilary Basket. 1 minute and 30. Sa Minyaga, Dahil, pero sinusaw. 1 minute and 20. Ayan na interception na mga kaibigan. 4 against 1. Hilary bumaka sa 3. Wala. Sir Carlo, reset tayo sa modisi na shot clock. Hilary. Interception naman, no pass to Sir Carlo.
Basket. Wow. Basket 2 points. Sige na. May nakarayos ngayon, Pastor Tagaok sa shot clock down to 20. Arangis sa ilalim. Alde. Lala. Alaga na rebound. Sino kayo malaot? Agok. Pero may Oy, wow! Shot jumper basket. Well, timpal ngayon against Tagaok. Timpal. Labit kawan. Pastor Arangis. Arangis basket 2 points. Lala. Rebound. Pinok nito sa ilalim. Inilabas. Rikawan. Shot clock count to 10. Wala gihapon. Penny. Penny naman mga palayan. Grabe ka kasi ano. Pinok ito. Arangis. Wala agawan. Rikawan na rikawan. At Timpal. Timpal wala. 15, Arangis, nilapit. Nabitawan, Alde, masya na malakas ang pasa. Ano sinula sa Arangis? Pasto, Arangis. Gonzales, to Arangis. Rosado, Silva, Basketball, Makipal. Pasto, Arangis. Arangis. Basket, 2 points, Arangis. Sado. And a foul. And another 1 point. Score. 13-23, District 1. 55. Shot clock down to 20. Gonzales against the fire. Kasan ang kalamangan ng ono. Secretary Gonzales intercept sa naman. Swalemios. Basket 3 points. Bawal. Gonzales. Last chance sa shot clock. Ermicot. Pastor Gonzales. And a basket. 26 shot clock. Ayan na naman na. Basket. Dilated. 3 balls. 5 minutes. 39-31. 15 seconds shot clock. And a foul. Wala. Wala. Ibabaw ko na niyon. Ginawagan na masusok ka no. Pastor Mano. Wala rin basket. Samiliaga. Wala. Putback basket. 14 seconds. It's a 3-ball. Shot clock down to 10. Warning for penalty, District 1. And let's play. Down to 10. Interception. Napakailalim ng pasa. Elmer against Albert. Elmer. Wala. Pinakuha naman sa Nikawan against Elmer. And that is offensive foul. And
4. Ayan na naman, huli ni Ayan na, 20 seconds. Albert sa 3. Ayan na, and that's it. Bumagsak basket. Set Larong, set Larong the 20. Set Pastolik Swalinius. And ito. 51 na lang daan. And basket. Okay na, timbal ngayon. Timbal. Pagkakit sa basket. Ayan na, Sir Carlo, behind the back dribble. Sir Carlo, pass to Humabog. Yorosen! Okay, Karias mo sa 3C. Third personal foul. Ayan na, basket. Ito, dili solidius. Yes, sumisimang. Goal! Ito, shot clock. Ayan na, basket. The Ayan final na. quarter. Shot clock down to 20. Championship Albert, game. 2 sa 3. Wala, rebound. Hala, ora. Break. Pak. 20 seconds. Sabi Liaga. Tusa Luis. Round the 10. Round the 5. Kamara isa. Shot clock 15. Wow. Wala ibinsa si Swalinius. Ayan na Swalinius. Boss na kalusot. Swalinius. Parang ang pagas disco. Ayan, traffic na naman. Sa gitna, humabol na kalusot. Ayan na. Naman. Isang shots lang. Ayan na. Napaka-crucial play lang eh. Pass to Sir Carlo. Shot clock down to 10. Sir Carlo. Pass to Timpal. Nabitawan. Ayan na. Goal! Bin Laden. Wala kay Gabring ha. Wala kay Gabring. Down to 10. And offensive foul 5. And that's it, Carlo! Wow! And that's it, Carlo! Wow! Sana all makuot. 758, District 2A. Down to 10. It's a 3-points Bin Laden. 10 seconds shot clock. Wala. Rebound sa Binyaga. Pass to Bin Laden. Bin Laden to Swalinius. Swalinius. Nice to be mga kaibigan. Ayan na. Sir Carlo sa 3. Wow! It's a 3-points. 58, 63, 20 seconds shot clock. Down to 15. Peter pa sa ilalim. Down to 10. Sa Binyaga. Shot clock down to 20. Ayan na, Sir Carlo. Basket. Kanina mo sa Timpal. 65. Sa Sir Carlo. Sa Swalinius. Swalinius. 6. And basket. 1 minute seconds to play. And 20 seconds. Shot clock. 50 seconds. 50 seconds shot clock. 25.
25.9 seconds. Wala. 23 seconds. 15. Wala. 10 seconds. 5. Winner, District 1! Final score. District 3 for our Okay, congratulations, Ned! Okay, daog mo no! Saka to sa championship game, unsa may assessment sa may istorya nimo? Okay, game of tournament. Oh, gapong dula. Congrats sa Kwan. District 1. District 1 kay champion. District 2, congrats po. Okay, second prize for annual tournament. Better luck next live. Yes! Thank you. Okay, shout out sa tanan akong mga supporters diha sa abroad, diri sa Pilipinas and Davao del Norte, especially Tagum City, Asuncion, San Isidro, and dinhi sa Barangay Kipalili. Sa inyong tanan, God bless and mabuhay. Hantod sa sunod nato nga paglagaw, hantod sa sunod nato nga mga video, sabay ta, malagaw ta, magtour ta. Pero sa pagkakaron, bye-bye!